Hills mozo vizose ni thapa. Keima Mary khong sain kahin le move. Amasan Thilsoh thumakai vel hite. Security force on Gamgiphai highway panga in phabep suseo. CoTU in dem na nei. Nipi lungling lao lo dia het sa. Martyr cemetery Phaizang Sadar Hills Muna Lhan ho ki Semhoi ta. Resil Division hon khau changbung kho a library khat hong do u. Governor nge na dung zuya Manipura thel ki pelu zing. Bultian nisim somni lesagi zingka khova tha adikon nidan thumvela konjun Indian Army Central Armed Police Forces CFPF chile Manipur Police ki gomin Gamgiphai muna highway panga in phabep JCB mangchan anasusi uvin ahi. Amaho seidana hiji inho hi illegal bunker ahin dandi ilova kai ledon bol na ki manga ahi ative hiji in su se ding dodal migup jong amanun police khotna anapi uvin ahi tin thulut khanin asejin ahi. Alangkhatna Committee on Tribal Unity CoTU in Security Forces ho thusele na to hi sangta indem na anejun ahi. CoTU General Secretary Lamin Lun Sing Sinin asay na a hiji in kisuse ho hi Governor Pan Highway hondo atya asay to kimatna ki bol ahipon nute to na kem kisung ho hi Center Government in Highway ki elet na to ogun na anejin ahop kha azi a DC le SDO ho zaw na a kisuse ahi bovin mipi lungling law lodin kahinte me ati. Aman asay ben a izem tia hiji Thilsoh hi meiteten adiman zingu highway a nom ta alam tha ding atiu to ahung ki kaimat go na government na to thilbol ahi khale iti chen hizong le tin le ha tho a ki dodal ding ahi ati. Tuzingka mata pungthuma khai vela Gamgiphai muna deilo umta Thilsoh mi pizo seyong tamzo analungding lauding kaging chawin isi chungchang thu a CoTU in Hilchetna Adin Sadar Hills Kuki zo nammi pite ho ain kinai nomin tuzingka Thilsoh hi kisat na ding ailo le lungling law na ding lungdon na ding imasa ompon Central Government in Highway Expansion Program an ni nawa ichi iho nute to na kem ki so zo se khu expansion in a hope ji a SDO chuten le DC through akuna kisu se ai bovin hichi hi Central Government ay lo le Governor pa instruction na National Highway a adi a National Highway to iho Sadar Hills sungzod hichi highway a hi free movement omtai ti hen na ki bol hi ti narration adi lo wa hungchi pa hi hichi chung sang wang so ai pon ahin hichi tujingka Thilsoh ji a volunteer ahin chuteng le samsa ho ahin nute hi win mi pi hi win koi masan hi chi chungcha nga hi lungling law na inei ta lo dengo chuteng le hi chi chungchang Thilsoh je a hi volunteer ho chuteng le samsa ho yong kicha na nei lo dengo boy yong kisu boy sa lo ding nasata a committee lam kai ho en pan nasta kila a hi chi chungcha nga hi thilphalo ahung so ding ho zo se ki do dal ding kiting ding ti hi nammi pi te ho zo se het ding a kain se hi in chutokil honin izam tia government in ichi mail hate demand highway a mail hate no ta free movement achi na duty hichi to hin an kai mat go nuwa hi le tin le ha tho a Kuki zo nammi pi10 itin dengo hichi chungchang hichi free movement chungchang awang hi iti chan hi yong le solution ka a chu compromise I pilam hi yong le ki bol loading hi ti yong hi achai na ke ya het sa na kan ni hi Manipura meiteten achi sami nisim thum kumsangni le somni le thuma kon Kuki zo chate galeto la hin bolnawa Martyr anachang ho ki vuilim na Martyr cemetery Phaizang Sadar Hills Muna Lhan ho Semhoi na anachi lhajingin aki chai kon jong ahitai
Hichi na to hi Committee on Tribal Unity makaina noya chi hla ahin ahunglung ding thlakau ni sim thumle asom ni le ni channa remembrance day zong Martyr Cemetery phaijang muna mipin anit ding chule zapi ki khopna zong umding ahi. Lhan Semhoi na to se hilovin thlakau ni sim thumle remembrance day ni to thlona zapi ki khopna dia public gathering hall sem phat na zong achi hla jinglai ahi. Hichi chungcha nga Hills Mozo exclusive reports anaveu hite. CoTU ako naman hi Martyr Cemetery, Paizang, Cedar Hills, Gamgiphai District, ahi. Hichi Martyr Cemetery CoTU ahi public gathering hall sempat na at si haasim na ahi. Na gamne na pa dinga info na kalpong at sempat na song at sinazi. China to achil ha jingtol honin amopo CoTU lamkai ho to ani ki holim hote ipz a Martyr Cemetery up public gathering hall hi emergency ta na sim hon Hichi emergency ta an kin sim lo na hi henge kumsi ai lo le thlasi in remembrance day chu lamkai ching anakimang jingnan ahin tu kuma hi igam sungu inam sungu wa president rule ahum to kilhona hi mi pi ho zo se hi public meeting nei ding hi CoTU lamkai chingin kilol na anakila in hichi hi ahung lung ding March tarik thum remembrance day ni kho a hi public meeting to remembrance day to chuteng le Kuki Women Organization for Human Rights General Headquarter ho makaina a jangna dop hop do na ding yong hi hichi kin ho kin thum hi gop ding ki dei ji a hi emergency ta a hichi hol hi kin sa hi in je chun hichi to kilona hi tuni chan gi ya hi tang lowa na to hi chil hajing hi ti hi kan se hi gamle na ma dinga hin kho na phal ho thlan jong na sem phat lai to hin chi chung changa hi them khat nei hil chen pi thei diom 2023 March May tarik thuma ko na hi namgal hung ki pan a hi in hicha ko na hin gamle nam ngai lut na jala so pitam ta it lai hin kho anamo lemin hi cho jo se hi mi som thum la ko a hi tan ichi ho Cedar Hills Gamgiphai District Kuki jo Martyr Cemetery phaijang muna in na koi do hi hichi ho hi asupi an sumi aji acha hin phat si a ngai lut na tuteng la po na jala chu ahung vil jiwa hichi Lhan mun hi ahung vil jiwa hi in hichi hi akip ven sim phat lo a kho tai ti chu lamkai chengin khan ge lu to kilhona hi sopi ngam sung dom dom ho ko ma ha ki taw le le a athil alo hi ki po lut pe a leikot area volunteer ho hin LK company ka ti win ama ho a president paw ngam cha makaina a hi ni ko tha jong ki pe hilo aiwa ama ho asut azana ngai lut na jala gamla nam ngai lut na jala hi na hi an to wa an sim phat panu a hi in tu chan jong hin hi chi Lhan ki sim hi aki sai pon tu in jong ga velew hen achung ki khu khat ni imu dingo hi in
ichi khu nei choi hoi hang sing a hin ain sung mi te hin a photo frame an simuwa an koi pe u hi goladai aju teng le ase khat asit pai ji ji a hi asung khu neu cha an nei yo ahin hi chi permanent hi lo ahin CoTU in plan ki gong cho hi le ai thea hi le kumni na remembrance day ki man ka a hi abona hi achung hi khupi so kai ding ti to gun jong akinei na hi ize hin koi hi jong le isi gamla nam ngai lu na za la hin kho ana phal ina koi do na munu martyr cemetery sim phat na denga hin ke yong thale jung sumla pai nei logo in kapang no me ti zo se tu chan ge hin le ma hi jingin nasata ihung ki thu khomu wa pat hin la khomu wa hi le tu a igel sangwa hoi zo a hi ichi martyr cemetery mon hi isim phat wa isim hoi jodi u hi tiong hi kinap na len ta nei pumin tem na la taw na hung kinai na hi chuteng le achai na kein ka sei nom khat chu ahung lung ding march tarik thum hi 22nd remembrance day a hi ichi ni kho hi le public meeting chuteng le jang na dop fifth phase hop do na kin jong ding a hi ji a hi icha hi mi pi masanga numei se ailo le nunga se kiti Hita loading mipi ibonwa district pum pi a ahunglo umlo wa hichini kho hile remembrance day yong iman dingo chuteng la jang na do hop do na kina yong izaw dingo tu pi pen chu ki ho khom na mipi consultative meeting chi yong hi nei dingo hi ji a hi ingel kho su ke wa thanom ta agam na nam ngai lu na la yung so ke ding min jong achai na ken team na le tauna ahung kinai na he Red Seal Division Noya Indian Army Signal Regiment in Bultian Nisim Somni Lesagi Chun Sadar Hills Kampopi District nga Khao Changbung Wangkho a Library hoi ta khat ana hongdo tawin a hi Khao Changbung Wangkho hi Keithilmanbi Military Colony gala ahin hi Chilai Muna Hitabong Library pata khat a hi akimvela khangtha a hi dia simlai chapangho dia phat chomna linta api ding ta san a umin a hi Library a mancha ding le khabu koina computer table le chair chule adangdang zong Red Seal Division hon anapi vin a hi Hichi library hondo nakin go na chun signal regiment na kon officer phabet minjong pan alavin simlai chapangho kitil kho na din library hondo na dia ribbon cutting chu simlai achapang pen ni anabol sa uvin a hi Pastor Paugolin Sitlovin Pathin Hinga Thando na le phat theibu na anei zovin Khawchangbung Hausapun Holimna anezin committee hall khatle khosung playground fencing ball na din memorandum khat jong Red Seal Division ho anapin a hi Signal Regiment Officers hon simlai chapang ho to ki holim na jong anezun athim zilna wa gunchu ta apan ala uwa khonung le kine pi umta ahung hi nadi vintil khona jong ananezun a hi Have you seen a computer? Have you used a computer? NG BUNG Army Company Signal Regiment. This library for the children. Bless them. Bless the village chief. Bless the village people. And bless. Manipura President's Rule o umtolhana Governor Ajay Kumar Bhala in Illegal Arms Mancha nisagi sunga abol ho chunga dan lemol kitang lodia ana seitolhonin tuni nisagi hlinnin kukizo chate chunga khansi na lamdang ta abolzing arambay tingol 10 mancha zanile somli legu surrender anaboluvin ahi Arambay tingol lamkai karo ngan ba khuman hi NIA 10 achunga FIR zong abolu ahin hinla kidang ta in Manipur Governor in tunai chachun anakimupin hichizowa chu Arambay tingol hon mancha ho hi surrender abolu ahi Arambay tingol 10 mancha surrender abol zat uto mancha anachomdo zat ute ka din themchabo surrender abolu ahin mancha anachomdo la uwa panglo kartus hozong surrender abol nawa apangin ahi
Tulunin asay naa arambay tinggol te hin mancha ahohi Governor Koma surrender abol diu ahin Governor pa Delhi akholzin pet ahi zia First MRA Security Forces ho komzo a anapi ilutu ahi akiti. Alangkhatna Kangpopi District nga zong bultian nisim somni lesagi chun mancha som legup surrender anaki bolin chule district dang phobek ma zong mancha surrender ki bol tulut akimun ahi. Agoma bultian nisim somni lesagi nya mancha surrender ki bol hi zathum lesagi ahi tin Police Control Room Manipur Police Thipun chun asezin ahi. Manipur Governor Ajay Kumar Bhala in tunai cha a arambay tinggol ho anakimupi na chunga Kuki Inpi Manipurin dem na sangta anezin ahi. Kim Information and Publicity Secretary Zhang Hao Lun Hao Kip Mina Kim Thuponin asay naa Manipur Governor Rin Kuki Zo chate tha chimit dia lamkaya pang Tyson ngambam karo ngan ba chule tule tua NIA in achungthu akholzing laipau akimupi hi akipom theipon Manipur Governor Rin su thengna gangta a aneiding ahi ati. Manipur Governor Pan Thudo Agilta ata anei to hlonin Kim Thupon chun Manipur Governor acha lo dan alungthailo naw aphongun Center Government in Kuki Zo chate chunga khansi na lamdang za chomchom bol ho chunga kholgil na kichi ita anei zo a si nei langnei na abol lodin asezin ahi. Alangkhatna ITLF le CoTU in zong Manipur Governor in arambay tinggol te anakimupi na chunga nasata indem na thupon anei hlonin chule arambay tinggol hon mancha surrender abol uzong lungthim luta a kibol sa ahiding agincha naw aphongun ahi. Manipur Governor Chalo Dan alung opkai naw le alung kimlo naw aphonu to hlonin Government of India in athothading chamle lungmon na di ta na din Kuki Zo chate Union Territory with Legislature hi neipiloizun achiti lo le cham na di ta na ding lampi dang umpoi ativin ahi.